ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ CSOꯅ ꯇꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯁꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ who are interest ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯌꯥꯜ ꯂꯝꯖꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯁꯦꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯅꯕ ꯈꯪꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯍꯨꯞꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯗ ꯃꯤ 6,000-7,000 ꯇꯤꯜꯂꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤ 6,000-7,000 ꯇꯤꯜꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯀꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯥꯂꯣꯝꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯇꯥꯏ ꯃꯇꯥꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯁꯦ 50-90 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯗꯨꯅ ꯍꯨꯞꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ CSOꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯦꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ CSOꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯁꯦꯕꯀꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ CSOꯒꯤ 이슈ꯁꯦ leibak isu dakar oideba masi example harakeba manipur khakta nate ngasai na haijagredana asam accord ki potse asuna pukhacha maneba asuna pukhacha maga masa chief minister oigrini asam gi ko pavlo kumar manda je masa chief minister oigrini masa chief minister oinoina accord to implement tamga maktadana saranda sonwal na supreme court amu case file tawraga na supervision of supreme court ki makha da implement tawri ne ji kaubino ba manipur ri aduen sathibilam neba kaino adi ngasi akoina puriba issue se masi issue se phangandana bona ba group ama jom ga tolaki neba akoina CSO na issue tanari sida akoi ki character assassinate to boyera ama anything tawraga maram di pa level ngak si election da sola ka to boyedi ko akoin tawri demand se election da kana ga boyera ba na to election da soka to boy adu ki balancing ama manipur ri ita tatna yengeba se ai ai jege ba district ki allocation Kangpokpi district Fresol pi ba congress na kam gan pi election naksala ganda ko hando oi ba kangbu use bodum hando na central government ga tripartite tok chathale manipur government yauraga united naga council use bodum chathale jine hoji ba ando pangam de ko akoi gi ngasai gi panchayati raj ki wari do Kangpokpi da gi jaga ani akoi gi wera mine akoi panchayati raj ta yawam ne EDC jangang ri ne ba si akoi na tawba yaro na ha so hoji dum tawle isne ba adu bu tawba yaro si karana hai Shanta Nahakpam Convenor 14 CSO Tanandona hai kanana matamduda CSO ko sigi pot me amje uji engara election ki pot la kan di me amse prajada di sigi sense am ta leite ba prajada si sense am ta leite prajada di aina khanga se sinu pa u da ware adu tore da tore adu gu makhara hai gadra internally yengan di praja is not responsible to bring the government or pressurize the government aduna bu CSO na tawri ne ba praja na bu pressurize tawdi CSO thorok to suya ina kendra gi MLA gi mayum du da worker sing no hayalo CSO da se no ya handa ti election ha poe na to vote ha daro e jamana ha gadam ne ba CSO mayam gi combine team rom ko phamina raga akoina election boycott taw je adi citizen sing ye ba aina Shantana 14 CSO na vote ha daro no vote boycott taw ge law to ga ro ba adugi vote thadar ta matam da ai mathak da citizen charge lakne ba adubu prajana mai MLA du changa handa ti koi vote yauja roena individually voluntarily to ka do pone lauthok ya vote oi deba sum se lauthok ba haiba ya ba mga ya da ba haiba mga wai bu ko sine bla je ko aduna aina roi ba ai je ni di kai no ganda manipur je issue ya be issue je maru aina ayam matam da chahi 2000 gi matung da pokpa isin naw sing se moi se issue se kamai to pu ge je moi wakan de kang dam nong to we ko 2000 gi mawang pokpa ge almost understandable way ba manipur issue se sumaila isi to isi so sing na si role logi june 19 ke do be to no wai bu ko adagi 13 akoi gi 13 gi chirau sing gi lai kat pa se atho sing gi lai kat pa se kari kat lino si khange ba 2000 gi matung pokpa sing je moi da ketang leibak ki issue je pubagi mong se kaino Facebook ta hena da oma oiba adu oiba ada oiba ko election gi kan oiba adagi ai gi career oriented oiba swai sida kitang bera ma lei aduna akoi gi document level leita badu pura kau thokro document am leita de paisa kai thoi na leibani na head ama da paisa ro kai thoi ne kana head ta paisa kai no matam du da karam bank ta paisa ro thami kana de release le loi uni ba ko
adagi NRC ka census je ai hojik so dum hai ga amuko so hai ge sim tang na ri dum mare je khar dum jena bi ai mam di census taw do ba na mangje je koi loi khang ge ba aduna bu census taw du ngai da NRC taw hai ne ba census se namfu do taw ka ni NRC taw be taw do be census se namfu taw de khona ka ne ba aduna akoi na yeng do si kai noi ga da NRC taw ga ni hai ba gi pre condition khara akoi government of India dei lo do ya roi ba understanding ama ko if noina census taw ge hai ta ga di NRC se taw na ba akoi na push taw do je NRC se taw ga ni hai ba either Delhi da gi gazette ama akoi na namfu do lo bi ra ba ha sai gi 1994 90 ki 80 ki do base tawraga hojik lai ba irang mayam si base tawraga 2008 ki su base tawraga ko illegal immigrant base tawraga adu tawge ai ka na ai da sum khang bo nei chum be lan be ko foreigner ki demographic changes ki study tawga pot se sima tangdi loisan ki sanu adu ga changes to kai le ye du yeng ka na NRC ne phagadra kai na phane do khana ra jiga hai ka do man bo yaw re ba koi da yam se na da ko adu du na ma mo ka na akoi na ngasi tawdo si Government of India ga Manipur government ga akoi ga tripartite agreement daga wai ba moi ga NRC se compulsory tawne na moi na understanding ma sign tawna ba ko moi ga ko NRC hosing mang moi na gazette thok ta tar so akoi tawni hai ba gi assurance am di change ba adu matung da census tawni tawroi adu ada si gi precondition jing je miyam ga mu ga khana ga CSO mayam ga mu khana ga na akoi na thengna ba ngam ga da condition oi bra oi roi da bra oi roi ai ga di akoi education tawra kari tawro mu kumang tare dana ko hujing makidi yam academical report wai re base sakarna different kind of act rules regulation ma'am sin re base da aduga khoi lai bak thibidi 1946 foreigner act sin ra kanda ngasai gi tamo nandona jo ai bi ba akoi gi kano se akoi gi manipur dagi illegal immigrant khando oina hai ba poche BJP gi matam dugi government hai tare ko aduna khandok pa hogram mabni adu makata ba 2024 gi matam extension gar pi oina mu government dun niru male adu so mo extension phangra bani adu bo hoji government sina Delhi da foreigner khandok pai pot se pursue taw dabana makata na progress lai thira hai ba question am ju le ba aduna NRC taw bagi demand taw na akoina foreigner gi issue sida kari taw be hai ba pot se sisu academically nainara kanda manungda hana leiramba pot tawramba pot setip Mizoram gi tawri dana Mizoram gi 1946 foreigner ek na khando kanda moi gi detention camp semaga thami paisa kai thui sikai thui bako Mizoram da uji tawri ba census sida foreigner yauna moi gi illegal immigrant yauna census tawli manam kai gino illegal immigrant do government of India gi fund na thai ne ba moi da paisa piri chak chana ba piri moi mizo kangun do chin kangu moi nak nei na tawjabodi oram bi adugi condition me am do leibne na yamna section na koina hojikti yam section na miyam gi apa mai matungina NRC tawbagi demand ga loina na manungda kari leiri mamang da sarkar da kari foreigner kan dokoi tawrami kari agreement lei ha ba move tawakanda masai highway do maina takpasu takpa Delhi da akoi swai da di oiroi masi khange aduna Union Home Ministry RGI da takpa ko aduga Government of Manipur se participate tawlaga moina facilitate tawlaganda tripartite agreement amadi tawdu swai adaba condition leiyena sumai tamjage. Okay, thank you very much Sanwai. Maine khoi tongan ba khoi ngasi su 14 CSO pulaga pressure pi dana khoi NRC se update tawbion hairi dubu lairi basi gi khoi situation sida khoi su likewise Assam gi dumaina Supreme Court ta masigi khoi illegal immigrants sing khandok pa khoi masigi matang si NRC update tawbagi matang si Supreme Court ta wakat laga chap chaba khoi masigi solution ama purakpagi matang dadi auza santa kari kamaina khanabi auza ongtang thambi han notice window yeng pi ba kwai puno madi phamina ba panelist puno boy kai komna ba madi korom jari kogi akoi use ke hangbire ba wang do budi yam chumba ko adobo koina khanga da de akoi su asam ekot mak din ta su akoi sida foreigner gi matang sida foreigner issue da ko ko khandok ba NRC makti netra ka su ko adum ba agreement ani lei ko agreement amaji 1980 swai da warmuni amana 1994 swai da 1994 swai wai dene agreement amadi akoi gi Manipur gi chief minister ga agi office ka activist singa ide social activist me amama de gi kanoga organization ga sign tawna bane MSU agreement 1980 gi do hoi amana karamba agreement no ai ganda
VK Nair gi matam da sign tawna bani hai ba VK Nair gi matam da sign tawna ba agreement se masi project kai gumba matam du da leibiram ba sign taw da yauri ba oza me am ko adagi government na makata na pursue taw magadi ko masi si phibam ji ti lei roi ba khena ba khar lei ba asame court su e court gi wari du su asame court hain sign taw re asame court sign taw na tung da all Assam Student Union asudo AJP one gi bane ba political party ma on greba political party on gi bade di moi gi election gi vote mang ne na khan bai oi me na to ga top ma mo be phana kuina Assam gi NRC se tawni na agreement tawna su phana kuina taw dra lei bane ba adu sawan na sonwal na Assam Public Works sai ba NGO sigi kuthang da hai ba accord se execute taw ngam dre adu Supreme Court ki monitoring gi makada NRC se update taw bi na hai ba gi adu makata na chathar pa case ne ba sigi poche ga duna akoi manipur gi su adu mai akoi gi iram dam se lebi halaman mayam na akoi se agreement se he tawna ra he kaw tho ga tha tho ma kan da ko matam gi issue du la kan amu pakhat gi poche ma he tawe ba si poche de hosik lei se ko sigi yam noi ta ba bot ma lei ba da masi akoi manipur gi waina court ta chatpa court pa se khoi akoi hosik court ta move tawi 2001 census si akoi gi lupta mari se ga all party na so move tawi 2001 census se ko 2001 census se political party all political party da move tawna matam du da okram ibo bi pali matam ne ko pana madu da CPM adu da party lo yaw maming diam pan ingre holen akhoi yawi ga pande adu pa ga ne ko all party na taw case tu ga case ga ipsa ga taw ga case satha matam da 2001 census di 2014 13 14 soi ba da masigi recount taw revoke taw adu da case order court order mam lei ba khoi da ko hai ba order sing sin line na ngasi mak all party gi matam du da chief minister wai ba okram ibo bi masa ko adagi atopa lay matam du jobi ramba ex chief minister N Biren Singh ko adagi atai mam si yaw na 2001 census ta usi RDNPR gi delimitation to da moi wam da ngang dis ne ba si knowledge lay biram do ma le kar su ko RDNPR gi election ji 2001 census have the population census ta yumham oraga moi tawni hai ne ko adu gi gazette gi matung da gazette amasum ko thole ba hai ba gazette sina delimitation gi gazette ne ba hai ba pochi RDNPR gi sine ba ko Kangpupi district ki manung da akoi hana ko panchayati raj amadi RDNPR gi le madu asom na changal ga ADC ondo grim le ba hai ba pochi us bo revoke taw da ngam tawba ngam da leiri hai jari ba ko aduna court case ki wafam se ai sum kan ma da court case se hoi akoi husik su RGI da Registrar General of India da koi na notice mayam thai notice amadi han date 15 da ama complete hoigre aduga atopa akoi gi punmi nari ba club organization lekai gi kari gi mayam sin su notice mayam thai hari ba notice sing se RGI na ngasi bawda akoi na the relief camp gi lei ba mi sing gi mafam hanjan ringai da census to ba roi house on to ba ganu to ganu court ganu 2001 gi contempt of court lei ri ko si leina census se recount to ringai to ba roi na akoi notice mayam thai ba RGI ji tasan na de ba si tarak tab ni na adagi government na su pali bele ngak sina su se samna haibda ngasai gi 1994 gi agreement 1980 gi agreement sidai da 1951 jina ko machak oi rakanda document duna machak oi rakanda ko akhoi gi foreigner si khando kadam ne iram mi se 1951 si VK na gi matam da 51 bezer oi khando kadam ne iram mi ne ba VK na na governor oi ga mana sign tawram bai se India government khang de aya ponte ba oi bu ko sugumba macha manipur gi lei sida complication mam lei ba aduna finally akhoi ni yengai se court ta chapasu chakani court ke to bai chaloi to no adubu Government of India si ma census NRC si ma toning da bi mami yam chong tai kamai tai ha ke NRC ga CA ga contradict oi CA sina mi si anytime sang pe adoi ni akoi na hai sina bezer ma gi makada masi khando hai bane ko khando hai bani ani subda Government of India na ngarang an thokpa high power committee gi gazette cha masi gi gazette sina akoi gi NRC se hayang ma gi chahi ma gi finding se tholokpa matam da demographic changes si akoi na study tawre aduna moi recommendation ma pirakane ba high recommendation si samna ha da NRC to boy aduna taba 1946 foreigner ek na khando ai boy bi mayam tholokane ba ko high ba tholei ba pot mayam se masi gi sina maram oi ka na NRC to do bi da si to su ya ne na government high pay chance ma lei ri ba si su akoi na high power committee Government of India gi high power committee sida
moi semdri da ko gi manipur population commission 2023 da ko gi april da ma me da ma meeting ani phamdana district manga hana foreigner khandokpa foreigner di irei cha khandokpa population khandokpa hobagi procedure ma law bane ba sigi population commission je hojigi high power committee du da ma je member oina manipur government masi nominate tobam thu ai je ko ke no ne ba kai no ta di nrc to busina kuina changa ko taragadi kuina changa ko taragadi masi gi nrc to da kuina changa ko taragadi atopa government of india na seasonal formula sisu akoi masi so chap chana defend to ga thengna mina ba changi ai je am wrong sumain tam jage oja ai marak am tanga tha chau ge jo santa oja santa no budi hojik ana uno ba gazet adigi government of india na nrc to honing da ba khot ba gi wari budi pan biri adumak pu ngasi mak su changsali ba khongjang si akoi ngasi na han ba sunate nrc gi matang je adumak khana da na masi dum chayet na da na lak da na leirabani adumak pu masi lairiba akoigi si tabigadabana tabirakta targadi oja santa matam sum manghan bagi mawta ngasagi asam ge dumaina dumak kota haidi akoina solution je pa thuna pa magadi si kota chatpadadi oja santa chatkani budi haibiri adu kari kamai to bisi matang side te ai na je am clear ne ko kota chapa je document me am je loina compile to ganda ko manipur government je akoina nrc अखोई द एनआरसी तो होइना कोर्ट हे जप यार होइबा बैकबोन नम दरकार होइबा कोर्ट जप से को नंबर 1 द अखोई की 1980 अमदी 1994 की केस दा वीके नायगा साइन तौनबो म यावेबा सी पोची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूट तौने न हायरबा हुजिबो एग्जीक्यूट तौ दुइसे करिगिनो हायबसे म कोर्ट मूव तौ या गदरा मदु ग्राउंड दो लीगल एक्सपर्ट में अखोई सु तानरिबो को सेकेंडली अमना करिनो हाय कांदा ngasai मन इंडिया गवर्नमेंट आई हुजी हम क्लियरली हाइजै दुने एनआरसी से तौदनबा लेथोक यानबा फॉर्मुला मैम थीएबा हारिबा थीरीजी मनुंग द गेजेट तुसो अमनेबा हुजी गेजेट तुसो अमनेबा को सिगी गेजेट सिदा पॉपुलेशन कमीशन अखोई मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन नत्रसु सोसाइटी सु नॉमिनेट तौ याएबा हुजी की सिदा को सीएसओ जिंजे मदु पार्टनर होय मता गदे मसीना अखोई एनआरसी जे तौ एनआरसी तौ नतना मणिपुर द सोल्यूशन लाइकेबा सिगी नैरेटिव से अखोई ने हम क्लियर होइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द तकपम चंगेबा मरम कई नो आय कांदा अखोई सिदा हुजी लेरिबा प्रॉब्लम सिगा मोय की डेमोग्राफिक चैलेंजेस स्टडी तो बसिगा मोय की बांग्लादेशी इमिग्रेंट उबने अखोई सिददी 2005 गा 2008 ता साइन तौन बसु एग्रीमेंट जे अखोई की प्रॉब्लम नेबा हारिबा पोचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेटरी होइना साइन तौनर काना सर्टेन अंडरस्टैंडिंग अम मोय मखा चथरीबा वारी सनाबा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इवन 2008 ता साइन तौनर बा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन कुनमा से केनो यूपीएफ से सिगी कांगू सी मरकता फॉरेनर मैम यावे हाबसे अखोई खंगेबा अदुदुना मसीना मरम होरकांदा अखोइना कोर्ट मूव तो काना सिगी पॉइंट मैम से याम क्लियर होइना अखोइदा अइना सै अखोइगी केनो दसो हाइजबने से नसाइगी अखोइ वर्कशॉप अखोइ नसाइ पब्लिक मीटिंग दसो को हौजिकती एजिटेशन नत्रगा मसी धरना नत्रगा अतोप स्टेज की पोर्ट ओइद्रेबा मरमदी अगस्त हौजिक हाउस काउंट तौदनी अदगी अगस्त हाउस काउंट तौदी सितंबर अक्टूबर एन मोइसे सेंसस थी गया कने अद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंसस थी थीगे न हायरकद्रा अखोइना सु सेंसस थी दबसे अखोइ सु मांगजेबा अदुबु अखोइना एनआरसी डिमांड तौ लेरिबनेना एनआरसी सी की दमक अखोइना ngasi रिजोल्यूशन लौबदे यावसे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अखोइ सीएसओ सिंगा पुन्ना ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में प्री कंडीशन थमगा एनआरसी तौनी हावे प्री कंडीशन मैम से एग्री तौना तादे अदो तादे अखोइ मखा ताना खनगे हाइबनेबा अदुना तादे अखोइ सेंसस से बॉयकॉट तौगे नत्रगा कई तौगे हाइबदुने अखोइ खनरिसे को अदुदा सेंसस तौंदबा से अखोइ सु मांगजेबा अदुना अखोइ क्वाइ बेस्ट थी होजे हाइबिरिबा इधर कोर्ट चपा को नत कोर्ट चलगसु मदु मतम खर चंगद्रा स्टे लोब कोर्ट प्रोसीजर साने को नसी तौं तौं सी तौ आयदि प्री कंडीशन दमक तोइनेबा दुदसु चमानेबा समना हाइबदा को अदुना मरम होय कांदा होजिकती याम एकेडमिकली मूव तौदबा पोट ओइरे हाइजबनिदा अदुना सुमाइना हेक्ता कोर्ट चप्पै से कई खनबिरिगे खोलिगे कोर्ट चप्पै खनबिरी खनजरी हाइबा तंग कुम दामने बकोइना तुमाइन तमजगे ओके थैंक यू वेरी मच सागचरी आई ओजा शांता नाकल मरोमदा खुगी ओजा मेबोना हाइबिबसु दुमक हाबदी खुगी लाइरिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हारिबा एनआरसी से तोहनिंग द तारगसु खुगी लाइरिबा मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट सिना यामना मसादा विल लमा यावना याम इंटरेस्ट लेना मसी तौगे यावना तौरगदी
Ojanandon Habiba Che Mangra, su Mangre, Late report like the Coterje, Tige, Hargadi Masi, Willamagluin and a Tige, Hargadi Masi, Irailina Taubayaba, Makogi Makote, Irailina Labani, Harvest is Makoina Taugi, Hargadi, Yabani, Haisis, Nakalamarunda, Adumakchum, Hainakali, Adumakpu, Masi government of Indiana, Tahoning, de Hargas, Sukogi state government, Masi with will. Tauge, Hargadi Masi, Ozawina, Wana. Pressure P dana Masida Miamgi, ID Tabaksu Tauba, the Kainosu Tauba, Hidana Tender Kami Benuza Kuju. Masi Lengang interest ira electrice. She Makoida Masi NRC Tauba Matamda, Makoida Kari Mangzab Sekari Kamaina Laigani Haina Kali, the Santa, Makoina Tong Davi Maramja. Lengang Governmental Mediana NRC Towning Day and I did go. Quite another Towning the Mimita, Nego, Towning Day and a confirmed dinner. I think Sagi Amakagas Hayoge. Sagido electoral roll have not 1957 I have not wrong. Yes, 1952 1957 electoral roll I have not wrong. 1957 electoral roll doors. ECI in a name. ECI in a late and RTI toru da adusu laite en kuma bne se so laite en kuma ko khudima laite zala ba home department ki disclose to ba ya da ba article me ham le ko akoi na haibe ya da ba so da political advantage long na ba natraga akoi gi minchat ta na ba hona ra di adudi amu leba ki issue do na thai ba mo we re ba adai mo ozamai bo no je haibi ba na sai gi miyam na tak pa haibu pot se miyam na tak pa haibu pot se da na tanando ga akoi di amu Wakan mana pay. Aku ini ngasih bau dah. Cso na taklak pasai. Miam loin ni yaud dia. Sebab dia clear way dengan ngasih. Yang clear way na. Miam loin yaud dia. Section of people who are interested. Maru ini yang lain apa. Maru ini yang lain apa. Adu kalau loyal mungkin dah lain apa. Si missing si na ayam apa. Lain apa ki issue si dah ayam apa ya. Si yang clear way na sebab. Imlal Valley manung dah lain apa. Mina lain apa ki issue si dah. Hoi, thola ga ising ama kaya may yalak pudi yai, kari humama torok pudi yai, yam na critical wa mina sina bakang batok dari baudi, mayam se hekta thola ga hup na yaw bayam se, yaw do bagi poram dilay ba, ngasi ako yi rally da milising torok tayo tili se, ngasi yi rally da milising torok tayo tili se so, sway dagi mi yaw da kaya way dagi kwayam yaw re malum rom dagi yaw re, matay sini yam hele ba, cingmayong dagi ako yi ya school dagi sinjamay dagi sway gi sina mu mi je kuntrani fu yang kai Sumaina, Maya by Bill leader single Lucing Biba, activists over sing to Anthony Yaursi, I tell you, who they are now. Similar, and issue the Aina Hygienic is there. Levang Miam get upon by say. Levang Miam get upon my say, issue see Lady Gamatam the D, CSO Miam Puna Saminary and UBI. Adu election la matam the D, CSO issue do, Miam the Dakar with Deva. See clear in a Sevoko. Election la Kumatam the D, CSO issue say. Leba ki su Dakar woi deva, masih example hai ke ba, manipur kakta na te, masai na haja kere dana, Assam e court ki poche, asuna pukatsa mane ba, asuna pukatsa maga masa chief minister woi grini, Assam ki kwa, Pavlo Kumar manda se masa chief minister woi grini, masa chief minister woi na e court implement tamunga makta dana, Sarvanda Sonowal na, Supreme Court amu case file taroga na, supervision of Supreme Court ki makha da implement tauri ne si kaubino ba, manipuri aduyen sathi bilam ne ba, kaya ino di Nasi aku ina puriwa issue saya, masih issue saya pangandana bawa naba group ama zoom katolak kini ba, aku ina CSO na issue tanari sida, aku ini character assassinate to boy gira ama anything tau raga, malam di pale belengak sigi election da sola kata boy di ko, aku ina tahu itu demand saya, election da kana kata boy na ba, nato election da so kata boy, aduh balancing ama manipur di, ita tatna yenge ba, saya ayah aja ke ba, district ki allocation Kangpopi district Fresol pi ba Congress na kam gan pi election naksala ganda ko hando wai ba kangbu use bodum hando na central government ga tripartite tok chathale manipur government yauraga ina dena council use bodum chathari sine hoji ba hando pangam de ko akoi gi ngasai gi panchayati raj ki wari do Kangpopi da gi jaga ani akoi gi wera mine akoi panchayati raj ta yawam mane EDC jangan gini ba si akoi na tawba yaro na hai so hoji dum tawle sine ba adu bu tawba yaro si karana hai Shanta Nahakpam Convenor 14 CSO tanando na hai kanana matamdu da CSO ko sige pot me amse uji angara election ki pot la kan di me amse prasada di sige sense am ta leite praza da si sense am ta leite
ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯎꯕꯗ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ is not responsible to bring the government or pressurize the government adunabu CSO na tawrineba praja nabu pressurize tawdi CSO thorotrasu yaina kendra gi MLA gi mayum duda worker sing no hayalo CSO da se no ya handa ti election hapoe natri vote hadaro je mana haigedam neba CSO mayam gi combine team rom ko phamina raga akoina election boycott tawse ari citizen sing yeba aina santana 14 CSO na vote hadaro no vote boycott tawge la to ga roeba adugi vote to thadar ta matam da ai mathak citizen charge lakne ba adubu prajana mai MLA du changa handak te khoi vote yauza roena individually voluntarily to ka to pone lauthok ba yam vote oide ba sum se lauthok ba hai ba ya ba muga ya da ba hai ba muga wai bu ko sine ba lai je ko aduna aina roi ba da ai jeni di kai no ganda manipur je issue ya be issue je maru aina ayam matam da chahi 2000 gi matung da pokpa isin nau sing se moi se issue se kamai to pu ge je moi wakan de kang dam nong to we ko 2000 gi mang pokpa ge di almost understandable way ba manipur issue se sumai la isi to isi so sing na si ro logi june 19 ke do bai to no wai bu ko adagi 13 akoi gi 13 gi chirau sing gi lai kat pa se atho sing gi lai kat pa se kari kat lino si khang ye ba 2000 gi matung pokpa sing je moi da ketang लेबाकी इशू से पुबगे मोंग से कइनो फेसबुक ता हेना दा अमा ओइबा अदु ओइबा अदा ओइबा को इलेक्शन gi कनो ओइबा अदगी आई कैरियर ओरिएंटेड ओइबा सोई सिदा कितंग बेरा मले अदुना अखोई gi डॉक्यूमेंट लेबे लेतबदु पुरा काउथोको डॉक्यूमेंट हम लेता दे पैसा काइथोए ना लेबनिना हेड अमदा पैसा रो काइथोइने कना हेड ता पैसा काइनो मतमदुदा करम बैंक ता पैसा रो थमी कना दे रिलीज ले लोय उने बको अदगी NRC का सेंसस है आई होजिक सो तुम हाय अमुको सो हाय के सिम दांग रे तुम मरे जे खर तुम जेना भी आई मरम दी सेंसस ताउ तो बका न मांगजे जे कोई लोय खांगे बा अदुना बु सेंसस ताउ दुंगे द NRC ताउ हाय ने बा सेंसस से नफु तो ताउ कनी NRC ताउ बे ताउ दबे सेंसस से नफु ताउ दे होना कने बा अदुना अखोइना येंगदो सी कइनो हाय गंदा NRC ताउ गनी हाय बगी प्री कंडीशन खरा अखोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे लो दबे यारोय बा अंडरस्टैंडिंग अमा को इफ नोइना सेंसस ताउ गे हाय तारगदी NRC से ताउ नबा अखोइना पुश ताउ दोजे NRC से तौगनी है इधर दिल्ली दगी गेजेट अमा अखोइना नमफुद लौबिरबा हासागी 1994 90 की 80 की दो बेस तौरगा होजिक लेरिबा इरांग मैम से बेस तौरगा 2008 की सु बेस तौरगा को इलीगल इमिग्रेंट बेस तौरगा अदु तौगे है कांदा आई सुम खंगबो ने चुम्बे लानबे को फॉरेनर की डेमोग्राफिक चेंजेस की स्टडी तौगो पोचे सिमा तंगदी लोइसन की सनु अदुगा चेंजेस तो कई ले तो ये गाना NRC ने फगदरा कई ने फने तो खने रजिगा हाय का तो मान बम याव रे बा कोइदा याम सेना है को अदु दुना मरम गाना अखोइ न ngasi तवदो से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मणिपुर गवर्नमेंट का अखोइ का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हम दगा वय मोइगा NRC से कंपलसरी तौने न मोइना अंडरस्टैंडिंग अमा साइन तौनो को मोइगा को NRC से होजिंग मंग मोइना गेजेट थोक ततार जो अखोइ तौगनी है बगी एश्योरेंस हम दि चंगेबा अदु मतुंगदा सेंसस तौनी तौरोय अदु अदा सिगी प्री कंडीशन जिंजे मियाम गा मुगा खनारगा CSO मैम गा मुगा खनारगा ना अखोइना थेंगनबा ngमगदब कंडीशन ओइब्रा ओइरोयदब्रा ओइरोय हारगदी अखोइ एजुकेशन तौब्रा करी तौब्रो मुकुमक तारेदना को हुजिक मकिदी याम एकेडमिकल ओइबा पोट ओइरे बसे सरकारना डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट रूल्स रेगुलेशन मैम सिनरे बसेदा अदुगा ख्वाइ लाइबक थिबदी 1946 फॉरेनर एक्ट सिजनरकांदा ngसाइगी तमो नंदोना जुआइबीबा अखोइगी कनो से अखोइगी मणिपुर दगी इलीगल इमिग्रेंट खंदो ओइन हाइबा पोचे बीजेपी की मतमदुगी गवर्नमेंट हाइ तारे को अदुना खंदोक होरमबनी अदुई मकाताबा 2024 की मतम एक्सटेंशन कर पी ओइना मु गवर्नमेंट दु नीरु माले अदु सो मो एक्सटेंशन फंगरबनी अदु बो होजी गवर्नमेंट सिना दिल्ली दा फॉरेनर खंदोक पै पोचे परस्यू तौदबरा तौदबना मकाताना प्रोग्रेस लेत्रिया हाइबा क्वेश्चन हम लेबा अदुना NRC तौबगी डिमांड तौना अखोइना फॉरेनर की इशू से करी करी तौबे है पोचे सिजु एकेडमिकली नैनरकाना मनुंगदा हाना लेरंब पोट तौरंब पोट से ट्रिप मिजोराम की तौरीदना मिजोराम की 1946 फॉरेनर एक ना खंदो कांदा मोई की डिटेंशन कैंप सेमगा थमी पैसा काइथोई सि काइथोई बको मिजोराम दा हुजी तौरीबा सेंसस सिदा फॉरेनर याउना मोई की इलीगल इमिग्रेंट याउना सेंसस तौली मरम कगिनो इलीगल इमिग्रेंट दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंड न थाइनेबा
moida paisa piri chakcha na piri moi mizo kangun na chin kangu moi nak nei na tok jabodi oram yai adu gi condition yam du lai bne na yam na section na koina hojikti yam section na miyam gi apa mai matungina NRC tawbagi demand ga loina na manung da kari kari lairi mamang da sarkar da kari kari foreigner kan do koi torami kari kari agreement lai hai baja move tawakan na masai highway du mai na tak pasu tak pa Delhi da akoi swai da di oheroi masi khange aduna Union Home Ministry RGI da tak pa ko aduga Government of Manipur je participate to laga moina facilitate to laga na tripartite agreement na ma di to do swai ya do condition lai na sumai tam jage. Okay, thank you very much.